بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالي مسلمانا خدا عز وجل قرآن عظيم الشان دبيا أيها الذين آمنوا دبقالي وإنسان قو إيمان خدا آنينا باهوريب خدا آنينا قوا أنفسكم وأهلكم نارا دبخوا وآيلا خوا وزاروك خواج آقر جهنمي محافظة بكن چونكو أو آقر جهنمي وقودها الناس والحجارة بكتناوي كفرو إنسانا تدي وقتی گو انسان گوشت دینه سر آگره دنیای وقتی گو او آواوی گوشتی خود برده سروی آگری آگر دطفه ویا قوت آوی ضعیف دبه اما آگر جهنمه نولویا وقتی آگر جهنمه انسان شوتنه بهتر گرد به و او پیکتن آویجی انسان و کفرن یا خدا عز وجل دبگلی اهل ایمان خوا وزارو که خواج وی آگر جهنمه محافظه بکن چونکو د جهنمه دا صادجا نا آگر تنه هیا خدا عز وجل دب عليها غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ودب الجهنمه زباني هنا او زباني قوت لينا قش لينا وتجاري بأمريا خده ناكن يعني إنسانا ددنا عذاب دان بدست وزبانيا إنسان عذاب دكشنه د آگر جهنم دا وجه خده عز وجل دبقلي إنسان قو إيمانانينا خوا وزارو که خواج آگر جهنم محافظه بکن انسان مسلمان گرک زارو که خوال سر تربیه اسلام مزن بکه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دب وقتی گزارو که ابون 7 سالی و بعل من عبادت و بعل من الميجي وقتی بون 10 سالی جی و بچکه کی لسرویشی زورلامیش بکن و تام بعل منن برا ویشی تکرار بکن افجی شانی مدده خود پیغمبر ما علیه السلام دبه زاروک خود سورملولق بدنوا نبي ولا أفزاروك حيفا دكابرك ليك دي رازي يا وسلا يا مثلا أفزاروك برعيشة كينك كاركينك گرک یک زاروک خوا سورملولغ بدوا او زاروک دنیای دا بیجه به ولا قیمتا کیمن دیره کیم هیا و سورملولغ مراجی هیا يعني وقتی گو 7 سالی وید علمن الميجي 10 سالی دبه کاکوره من ویل میجی اوی تعقیب دکه دمکی اف زاروک سورملولغ که دینه سر پشتا خوا هر زاروک لگورا یا شکی مثلا امبيجن ويجا زاروك 4 سالي بدست انا اوقليت كن مكتب يدخلن يعني تعلمنا مثلا اوقماي ازماي ويا تعلمنا حرفا ويا تعلمنا تشتا دمكي وقت بهب چوچكاي مرو سورملولق دي زاروكا او زاروك اوزل حسيت مشتكي وجه انسان مسلمان گرک اخلاق اسلامي تربيه اسلامي بده زاروكي خوا پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم دبج زاروک را ان میراثا مزن ادبا وقت انسان زاروک خو بعل من ادب و تربیه او زاروک ان میراثا مزن شخوره قزشت که ام دها چوق ام ده بر خانی عرصه مال ملک عربا ام زاروک خوره دکرن ام ده پشتی گو امرن و زاروک وقت گو مزن بون بر شپرزه نبن حلبوکی دیوباف گرکا پیشی تربیه و ادب بده زاروکا خوا سورملولغ بده زاروکا خوا حجیه کرنا خوشانی زاروکا خوا بده دسته خوصه سر زاروکا خوا را ببه جارا وی قجاقلا میش بکه بلکره من کچا من ازعف حشتت کم دائما الباتما گرکا انسان چه بکه زاروک خوا را ایلت شم قرمش بکه
ميزن مثلا دوی عصر دبر دناف گاورا دا لعلی باطیه انسان انتحار کر مکتوب یاست کرن دگو ارتق استعمه هوش دنیای دستینم یا دیامنو باوه من مثلا هفدی بردانا دوجم بردانا ام ترک کرنا ام پریشان بونا و انسان انتحار کر مدگو مزینا دناف گاورا دا حضور تنا خوشی تنا خو انتحار دکن اما وقتی گو ام الولاته خود میزنن ام نا مسلمانات میزنن ام میزنن گو مسلمان قیزه مسلمانا خورت مسلمانا هی 15 سالی 18 سالی 20 سالی 25 سالی ته میزنه ویجی مکتوبه کیاس کر گولا تعماوی دنیای تنیا و چو انتحار کر و درد و کلکی ویچه بو دچه انتحار دکه چما چوکو وی دیو باوی او زارو خوشک یتشترمیش نکریا وی دیو باوی ایتمک باش ندایدا سورملوقک ندای زارو کخوا مثلا تیمزین قیز المالیا دی هر تشتیجرتینه بره قحواوتینه چاوتینه خوارناوتینه فراویناوتینه تاشتیاوتینه وقتی گو کچک دخوی مسد رابه نابه ولا کاز آلی دیا خواه سفری راکم یا ولا از وی جلکا خوارنه راکم و اباف حتی ایواری دی شغل کار و عیشت که کروی تلفونای دستیوی دیا نابه کریم کاورم تفده ویده بکولن کام تفده ویشی بکن ورا تیجی مرا ورا یعنی دی اسلام دا دبیت خیره که خو بلا بکه دبی بده دسته زاروکا خوا و بره ببه مالا جیرانه تا بره ببه جی کی دی دا او زاروک بعلم دانه دا بعلم سورملقه يعني زاروكات المال رازي او ناي معنا قد حج زاروكا خود كي قركت وي زاروكي بعل من سورملق الدنيا وقركت باهوريا آخرت جي بخي سري وينادا تجير بيجي بكره من كچا من اف دنيا جي كلو دردايا اف دنيا نجي رحتيا اف دنيا جي چابالاميا قركن في دنيا دا ام چابالامیش ببن چکو هاویناوی هیا زستاناوی هیا میشوی هنا کلمشوی هنا فقیریاوی هیا سقنتیاوی هیا نخوشیاوی هیا مراد یکی گلک جارانای نجی گلک ام وینا بوابد نزانین گو حیات دنیای امتحانا يعني تنقايجي امتحانا فرهيجي امتحانا ميشو كلمشي امتحانا وقت افضلك بعل مويسور ملقي ناچه انتحار ناكي جبرلو انسان مسلمان گرک سور ملقي بده زارو كاخوا دبه زمانكي يكي زنگين هبو كوركي هبو يعني هنگي حجيت كر وزاروكي ويجي او تنبو اي معلوم الكي ويجي زحبو دگو همه برا کره من عیش کی نکی چت که برا بکه برا کیفا خو میزنه ادبه کره ویجی یکی عاصیل بوده مکی پشتی گو هاتا یا شکی هاتا بابا وی خوا گویا بو افقا عیش و کاره مهیا افقا عیشچیت هنا افقا غلامت هنا افقا مال و ملکت هیا یعنی هر کس شغله اد میزنم گو استنه نا شغلم چمت عیش کی ناده من کاره کی ناده من گو کرم گوت کرم او تنی ازعفش تدکم انا خوازم گو خیدان جی جانیات وری خواره گونا والله یا بو تحج مناکی گو تحج مکربانا تیب کرم هات جیج ویشی سورملی تحج مناکی دبي هي دابر حم بيزا خوا وروي ماش كر جو كرم والله حزاف حشتتكم جبوق از حشتتكم از عيشة كيناد متى قونا ولا تحج مناك جو تحج مكربانا تعيش كي دائما ايجو تمام جو خويا مالي عيدتا خوي وقت خوي احتياجي تشيبو تباتروني خوي كاش فينا دست بيبكا او گو عیشه کی راحته کا عیشه کی زورتر بده من گونه کا پیشی جی راحت دست پی بکا دوورا می عیشه تا بهتر دنتا می عیشه کی گرانتر دنتا گو تمام و باکر غلامه خوجی گو جور په و احتیاجی خو چه بو ونش کرم خوازن ایوکا زمانه بره نو کا وگابو تو وگا چه مارکت چه کانه تو خوت کری وی زمانی نولو بو وجد به ويشاخي معلومة حيوان جي زحبون درجة حيوان خويتك مثلا تدوارا خويتك
خوی ضعف لازم دبی روژه که غلام هات با وی اسلامی گولا خویا مهندک مایا گرک ام خوی بینن گو ما مجوره نگو عاصل کره مننا هر نبا کره من چه بیجی بر او حال بکی چون بالی گولا خویا مخلاص ویا گرک ام خوی حال بکن گو می چاو حال کن گولا گرک ام جوه داری بيسحب كر وحسب ام بدنا باي هفدي وام بيستروجا بمشن وام هرنا تشياي خوي وام لودي دهروجا كي بكولن وام لو خوي جف وقتن وام الحيوان اسوار بكن وام بيننا مالي يعني توبلام دمها ريامها يا جيد قالوا عيش او قاسي زورا عيشي خوي قاري والله او قاسي زورا ایاگو باران تیل در و شلیف شاپیا ام در کون امه شلو پلبن کابر دنیا هنه که خوش به امه هنو چن گونا اولا چنا به گو ام ویگا نچن يعني خويا ما خلاص به دوار ما حيوان ما مالا ما بخوي مني قالك ام على العجله دركفن يقول دحيرة ما مشابكن مجارك خوخسته في عشيدا دب الحيواني خو سوار بون وبري خدانا ويتشاي خوي ويجي بار عن واها شبر زبون افكرك نعلم يا سورملق نديتيا سرك كيف ولذته دويا لزور هات سقنتيجي رتشيبو ويجي دبر گنده كيرا درباس بون ميزاندن قول شايره لمرعي چيلك كنو دوغم كريا وقولك كي بتوچك البرا والدورا والزيفري وسر چان دي خو خطاوج والدورا دي خولو زيفري ولو كيفيت كي دبي كركي جي وقت گو لو چيلك وي گول كي ميزاند دبي جوي گول كي را گواري گول زمانه كي اجي وقتا تكارو عيش سر پشتا منبو كيفا خود كر لبالي في باري خوي پشتا متواند افسرملق پشتا متواند يعني از نما كارم زيتر كابا وجم وجمع زين قالي مسلمانا بحكايه اما وقتها حتى 25 ساله تعيش كي بزاروكا خو نكي وتدائما وي بوش بردي واوجي دائما بجميع خلخبك تيشيرتي خلخبك وتلفونات دستي ويدا والمال ها شخوره بك في سوشيال ميديا دا بيشتي قو عملي 23 24 25 تهنو بكره من محمد مال ده خود ريشكي كچا من محمد خود مال ده ريشكي رابع عيش كيبكا كار كيبكا آلي ديا خوبكا ورا آلي مبكا عيشكي خوبينا زواجات البيشيات يعني محمد ولو بعوارتي تي حياتا خود درباس كي وقتي ويش اخي تزاروكا خو على اشترميش كر او زاروت كفي بونالمه ده دميزينه گوبكري عيشكي ناي دميزينه گو عيشك دستيوي ناي چتكي او انسان دكوي بونالم سترس ده پسیکولوژیا و خراد به حقیقت دبینه گرچکتن يعني عيشك دستيوي ناي چتكي ته ميزينه وي زاروكي ضررك داخوا اپکی کی سورمنی جوینا او ده باف سورمنینا وقت هب چوچکایی يعني زاروكا خوا علمان بان عيشكي مسلككي كاركي بري پیشمت گوتن دگو صنعت وک گستیلا زیرا يعني انسانكي گو مثلا زاروكا خو بعل من مسلككي ديال مكتب خوند دبر مكتب ريش خورا مسلكك كر وقت مكتب ده باشالني نبو ويشاقي مسلكي خو دوام كي اما تبي ولا نا بر زاروكا من دستي اوك نبن برا ششمش نبن برا بقبقوك نكبن ده برا تعيشي نكي بر هري مكتبه خوري وقت نوطي ضعيف بن بواني ضعيف بن ودورا مكتب خلاص بو عمري بو 25 بكي افزاروك تشتي بكلمش بكي افزاروك تشي شي بكي وتش صورو من لغه كي بستني يعني انساني بري 7 سالي بون چون بر كاركا دچون چلوتانين 10 سالي 15 سالي دچون چلوتانين دچون اشتر پاليت كرن تمام مسلك دقيش بونا ويجي الباجارة مثلا ام بيجن صناعي هيا ام بيجن دكان هنا ام بيجن مثلا ماركت هنا لقنتا هنا وقت وزارو كي يلشتر مشي عيشكي بكي هم خرچلا خوجي قزان مش بكي هم جوي مكتبا خوجي خوينه
ها وقتی گو میزان مکتب دا باشار سزا ویش خورا به اولا از وی مسلکی زانم وی مسلکی سردرمیش که وی حیات وی خوش به وی یعنی خو امین به وی گوونا وی هبه جبرلو انسان مسلمان یعنی به خود چیز مرا گوتیا پیغمبر چیز مرا گوتیا اخلاق اسلام چیا گرک خو بعلمنن یعنی تبوی باف عجبا باب ولا غوروامت حقي زاروكام ده چیا تبوی ده حقي من مثلا چیا زه ده ولا چا زاروكا خو ایتمشکم لگور اسلام اف اسلام چیز متخوازه حقي زاروام مثلا چیا یعنی مرک زاروكا وچید به ته مزن وکلی که باوی مریا پسما مکی مریا ته مزن ناوی زاروكا خدانی حزنی یا یعنی او زاروکوی ناوی لسر خو حتی گودمره تاشمشت که یا باویتا مریا ما چما توی مرنه گچرمیشی و زاروکا خود که یعنی ناوی بخا حسن ناوی بخا حسین یعنی بخا خوشکوک چما ناوی دخی حزنی گو انسان چقا انسان باکنه ده به حزنی او انسان معنا حزنه آجی کدر دائما سر ناویویا وجبرلو يعني ديو باف جركا صورملولق خو زانبن زاروك خو خوشك يتمش بكن لزاروك خو بحسنن جيو خو بدنوا درد كلوا بحسنن بوقت دردك وهب كاربه درد خوشتر بيجي وري باتا بياده يابو اف درد مايا دا تشبكي دردوي علاج بكي وقت جو زانبه گو اخلاق تنخوشا جرات نخوشا وقت زان بگو ته پیرا نخوش خبر ده و چه درده خوشنه کدیره بجه او حوالی ویجی نتحوالن او اینا و شیرتک نباش لیکه ته مزینه وی انسانی ضررک داخوا جلو دبی حکیمه کی گوتیا یعنی و ایگو الاخرت تناخوازه ببینه دنیا نخ حوالی خوا یعنی روزا قیامت وقتی گو انسان کی سوچلی به تزانه گو سوچلیت ناخوازه توی ورنه باهفدی ها دنیا جی حوالتی پر نکا مثلا وگا تب دزال حوالتی بکه تب خراب را حوالتی بکه تب انسان نباش را حوالتی بکه روزا که وقتی پولیس آوی گرد وقتی تلباله به و تجی بنا قرقوله و تجی خنا نظارت دا اجبرلو انسان گرکا حواله خود سچمیش بکه وقتی زاروکه کی حواله خود چکرن یک وا حواله ناس بکه کا جباو حوالی قنجن نقنجن و انسان نگو یعنی بزاروکا خور شر بکه عیشه حال بکه انس بن مالک دبی از 10 سال البا پیغمبر صلی الله علیه و سلم مام دبی روزه که جمرن نگو حالو بکه حالو نکه چما ته حالو کر مدى نغيدي چما چونکو انس بن مالک بتربیه پیغمبر ممزن بو چاف پیغمبر متکر خبرداناوی اخلاقی وی چتکر جوی اخلاق دستاند يعني مثلا دي باف وقت المال دروا بكن فعلا بكن تشتي بيس بكن او زاروك جد علمي وافعلوا في الناسا اجبروا له انسان مسا عينا زاروكي خويا يعني عيني دينا برخوا زاروكا تجي عيناتها وقت قلت نقنجبي وقت حركتها ندوزقن بن او زاروك وشمطي وججولو خدای عز وجل جي مزنا دقاتا مدكشني دبي قالي انسان باورماند دبي خوا و اهل خوا يعني خوا و پیرکا خوا و زاروک خوا جي آگر جهنمي محافظه بکا چونکو او آگر جهنمي شوطاندن او ضعف شدت لیا انسان وقتی گو دشوته آگر بهتر گرد بي يجبر له انسان مسلمان جرك الجور اخلاق اسلامي خو زاروك خوش اجر جهنمي محافظه بك وجه خدای عز وجل زاروك مجمر صالح بك جمر مطيع بك خدای عز وجل مقام رتبه خوشك بديوانا خدای عز وجل ايمانك خوشك اخلاقك خوشك بديوا خدای عز وجل دين ودنيا ما خوش بك خدای عز وجل زاروك مصالح بك
خدای عزوجل حفظ مج آگری جهنمی بکی. خدای عزوجل ما و دیباو ما و زاروک ما و اقربای ما جی قضا و بلا محافظه بکی. اسلاوی خوشوار دشینم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.